Pušenje, svi mi liječnici znamo, je štetno za zdravlje, za cjelokupno zdravlje i mislim da nema osobe koja toga nije svjesna. Međutim, unatoč tome veliki postotak naših mladih i pacijenata, a i koji nisu pacijenti puše, bez obzira što se već i na kutijama cigareta zna da je pušenje štetno i da ubija. Naravno, određeni uvijek je odgovor pacijenta, pa ja znam puno pacijenata, ljudi koji nikad nisu u životu pušili pa dobiju karcinom grla, karcinom pluća i obrnute. Prema tome, u životu je sve relativno, ali u svakom slučaju zna se da je pušenje štetno za zdravlje. Što se tiče pušenja i multiple skleroze, također postoje brojne studije, velika istraživanja koje su pokazale da pušenje, pogotovo pušenje u mlađoj životnoj dobi, znači mlađe od 17 godina, je značajno pridonosi progresiji kod bolesnika oboljelih od multiple skleroze, a zna se da kod pacijenata koji obole od multiple skleroze i koji puše je šansa za pogoršanje progresije 1,5 puta veća. Čak kod bolesnika koji puše i koji imaju relapsno-remitentni oblik multiple skleroze, 3 do 4 puta veća je šansa da će doći do sekundarno progresivnog oblika multiple skleroze u odnosu na one koji ne puše. Kako pušenje djeluje kod bolesnika? Naime, istraživanja su pokazale da pušenje samo djeluje na propusnost hematoencefalne barijere i na taj način patološke stvari mogu ući u cerebrospinalni likvor i pridonijeti patološkim procesima koji onda dovode do oštećenja mijelinske ovojnice i demijelinizacije koja je osnovna patologija u bolesnika sa multiplom sklerozom. Prema tome, bez obzira što kažu da ih pušenje na neki način smiruje i anksioznost i sve ovo što je u psihijatriji poznato i zna se da puno psihijatrijskih bolesnika isto tako tu svoju anksioznost rješavaju pušenjem, moja bi preporuka bila, ako ikako moguće, da bolesnici koji su oboljeli od multiple skleroze prestanu sa pušenjem ili ako nikako drugčije ne mogu da na minimum smanje.